Dragi gosti, dragi članovi, pozdravljam vas u ime Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbor Osijek. Večeras u malo drugačijim okolnostima s obzirom na epidemiološke mjere ponovno organiziramo ovaj put drugi program po redu ove godine. Riječ je o likovnoj izložbi Boja Vukovara. Na samom početku bi pozdravio generalnog sekretara Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, gospodina Slobodana Živkovića. Sada ću dati riječ autoru izložbe, gospodinu Milenku Živkoviću. Poštovani prijatelji, drage kolege, generalni sekretaru, Srpsko kulturno društvo iz Vukovara je sa radošću prihvatilo poziv da u Osijeku, u ovim prostorijama koji se izgrađuju, otvorimo retrospektivnu izložbu slika sa likovne kolonije Boja Vukovara nastalih u vremenu 2019-2020. Vreme 2020. bilo je čudno i kao da je i nije bilo, ali evo, ovo su živi dokazi da je pododbor ipak uspeo nekako da izmakne svemu što nas je okruživalo. Imali smo goste, čak iz nama susednih zemalja koji su uzeli učešće na koloniji 2020. godine. Prve godine pre 20. godine, znači 2019. godine, imali smo najplodonosniju likovnu koloniju koja je trajala 2 dana uz veliku pomoć koju smo dobili iz centrale našeg društva iz Zagreba, generalnog sekretara, koji je razumeo našu potrebu, a konačno, kažem, i odaziv slikara je bio odličan. Svima njima koji nisu stali u 25 slika koje smo ovde izložili, ostaje nada i nama želja da ih ponovo izložimo nekih drugih puta, da li u ovom prostoru ili u nekim drugim prostorima Republike Hrvatske. Malo smo se našalili, kažem, veliki je broj, a izbor je ipak bio ograničen i želim da kažem da ovu retrospektivu posvećujemo Miroslavu Odaviću, slikaru iz Osijeka, slikar koji je nas u Vukovaru zadužio time što je bio veoma posvećen likovnoj koloniji koju mi održavamo, kažem, od 95. godine, uz neke godine kad nismo imali sredstava pa smo morali da malo zastanemo, ali Miroslav kad god je mogao, znači, on je bio i sa nama i učestvovao je na likovnim kolonijama, dovodeći ljude, slikare sa ovih prostora od Osijeka, od Slatine, Našica, koje je on dobro poznavao, Darde i tako dalje. Mi smo to malo ukomponovali, kažem, i on nas je toliko zadužio da nam je veoma velika žalost što je on nas prerano sve napustio. Ovim putem želimo da njemu damo pomen i damo određeni značaj, a sigurno je da će Miroslav biti zajedno sa nama kroz njegove slike i njegova dela. Također ovdje imamo nekoliko još Osječana, ali vi ćete vidjeti koji su to ljudi, ne bih sada izdvajao nikoga. I ako mi dozvolite, ja bih da počnem sa ovim delom što sam i zapisao. Od samog početka likovnih susreta koje smo Branko Kurcić, Slobodan Drašković, likovni kritičar, i moja malenko započeli davne 1995. godine, oduvek je skup slikara donosio radost i okupljanja, stvaranja i druženja. U njemu su učestvovali svi kapaciteti sa kojima smo i sami kao društvo raspolagali. Sa nama, umočeni u boju Vukovara, rado su se okupljali naši prijatelji, pesnici, recitatori, karikaturisti i brojni muzičari. Jedna od njih, Živka Komlenec, napisala je predivnu pesmu Dobrodošlica Vukovara, čiji jedan deo smo i objavili na katalogu, a pesmu će odrecitovati član pododbora Nevenka Lukić, koja je ovde sa nama, koja će uzeti učešće posle ove moje besede. Likovna kolonija Boja Vukovara se održava povodom proslave Dane kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema.
Ovi susreti slikara, domaćina i grada uvek donose veliki broj umetničkih dela i veliku količinu pozitivne energije. Jedan deo toga blaga sa sobom ponesu gosti, a veći deo ostane nama, organizatorima sabora. Domaćin kolonije daje slikarsku slobodu izbora teme, tehnika, a slikar se potrudi da stvori lep umetnički sadržaj na koji može biti ponosan. Ponekad to ide, a ponekad svi ćutimo, žao nam slikara. Neizvesnost započete borbe prekidaju kolege koje od srca savetom pa i kistom pomažu da slika odane svoje odelo. Nikada nijednom slikaru nismo tražili da uradi nešto po narudžbi. Ipak je Vukovar grad i moramo da poštujemo njihov zanat i njihovu ljubav koju dele sa nama. Vukovarski pododbor ima pravo bogatstvo umetničkih slika koje su kod nas nastajale i koje čuvamo u skromnim uslovima, ali stalno činimo dodatne napore da pronađemo optimalno rešenje novog prostora galerije, kako bi ispoštovali našu obavezu datu slikarima da ćemo čuvati i izlagati njihovu decu. Moram da kažem da smo i mi završili tu priču do kraja, to je bilo početkom ove godine i otvorili smo, kompletno smo završili naš galerijski prostor, pa kojim ovim putem vas pozivam da budete gosti kod nas, da se uverite u ovo što pričamo. Evo, kažem, u ovim slikama, malo da se osvrnemo na ove slike i ove autore koji su ovde sa nama, dominira apstrakcija koja ima svoje poruke i traži dodatno vreme, ali vam pruža veće zadovoljstvo vodeći vas u vlastite snove koji sami nikada ne biste dosanjali. Kod Miroslava Odavića osjećamo neslučajnu radost života, a Ivica Bačak nas podsjeća na lepotu rađanja novog dana. Ivona Matovšek, također iz Osijeka, u kompozicijama morskih mena voli život i govori kako je svaki dan u životu jedinstven i neponovljiv. Ponavljati treba samo dobra dela. Ljiljana Babić, inače slikar iz Vukovara, je pronašla sreću u apstraktnoj figuraciji i hvala joj na tome što je svoje slikarstvo vratila na osnovu na crtež. U pejzažu su pokazali svoje slikarsko umeće Enisa Pilavđić, Gordana Čurig, Ivan Tomić, Nevenko Letić, Đorđe Stanisavljević, ekspresija Dunava Stjepana Juriše, također iz Osijeka, vodi nas unutar sveta prirode koji nas posmatra. Koloristički pejzaž Davora Rose, zanatski savršen, isto iz Osijeka, u kontrastu nestvarnih boja upućuje nas u drugi svet, bez obaveze da nas iz njega i vrati. Dragan Simić Beli, kao i Davor, vodi nas u svoj svet, samo njegov je plavi, a naš je običan. Ljiljana Nedeljkov slika cveće pokretima kista i špahle, te motiv čini živim nego što je u prirodi. To oko godi, ali se i ne buni, i oko ume da voli. Miroslav Pavlović, slikar iz Tenja, on ovde ima dve slike, vidit ćete koje su, nas je iznenadio svojom sjajnom figuracijom lika konja urađen špaklom, dok smo na njegovo ikonopisanje već odavno navikli. Jelena Lazić, slikarka iz Vukovara, ne mora ništa da objašnjava, sve govori njena slika. Slobodan Stojković zna kako da napravi dobru sliku i to je sa Grčkim manastirom i potvrdio. Svetlana Miladić, slikarica naive, odvela nas je u svoj zavičaj, a Milan Šola nas je svojom slikom podsjetio na nesrećnu svakodnevnicu savremenog čoveka. Gle čuda, slika se zove COVID-19. Pozivam Nevenku Lukić da nam govori pesmu Živke Komlenac, Boja Vukovara. Dobrodošlica Vukovara, Živka Komlenac. Ja te čekam, prijatelju, dođi, u glas pesme svoje uđi, s kapljom vina pod jezikom i s jabukom u košulji. Ne brini se, da na putu i zalutaš, pesma će me tvoja naći, kad mi priđeš smešeći se, iako mi deo lica titra kao izmaglica.
u 3 vode s moga srca okupan mi smešak vrati i zastani tu na mostu. Čućeš kako svilen trenut san otvara kad se noć u dan pretvara. Ako uspeš da uloviš u tom trenu iz tišine zadnju kaplju mesečine i pustiš je da se slije s tvojih ruku u jabuku koju nosiš, poteći će iz nje ulje sa uzdahom iz tvoje košulje. Kao smola kapljaće ti gusta sena sa ramena, dok ne plane igrom žara u dnu vetra. Osjetit ćeš tada sa svih strana svoju boju Vukovara. Treperit će u njoj sve što sam u sebi nosiš. Otvori se za tu svetlost, u njoj živi pesma svica. I kad jednom od nas odeš, vratit ćeš se, jer slušat ćeš sebe iz nedara, pevat će ti boja Vukovara. Žao mi te, Vukovare. Mučno i gordo vreme je ovo što mi noć od dana razdvaja. Noću ne mogu da spavam jer mi se san sa noćnim morama spaja. Guši me često plač srušenog grada, boli me i kada mu na rane kiša ili led pada, jer sve rane osjećam ja, duša kako ga boli. Pati što je sam, a ne zna da ga neko voli. Nekada je bio grad mira i sreće, sad je napušten, sam i nikoga neće. Vuka što se s Dunavom druži, pati sa gradom i oko njega kruži. U tom gradu sad života nema, mnogo ljudi svojim rođenima sveću za grob sprema. Žao mi te, Vukovare, zbog tvoje sudbine, jer si sada bespomoćan i jezivo time. Osjećam boli grada. Hodam gradom koji je za bol previše znao. Sad je jadan, iznemogao, sa samoćom u propast pao. Taj grad je meni dosta sličan, jer samu sebe u njemu gledam. U zaborav da padne neću dozvoliti, jer ja to ne želim i ne dam. Grad pati zbog zlih ljudi, a ja samo zbog jednog čoveka. Vihor u meni prošlost gorku budi, takav će mi život biti do veka. Sreće za mene više nema, život se mladi u meni ne budi, to je hteo samo jedan čovek, zašto neko mora drugima da sudi? Dame i gospodo, drage prijateljice i prijatelji, članovi prosvjete i uvaženi gosti večerašnjeg druženja, večerašnjeg otvaranja ovog veoma značajnog i kvalitetnog programa u okviru pododbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta u Osijeku. Nije fraza kad kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo što sam večeras ovdje sa vama. Zaželili smo se svi druženja, kao što je kolega Milenko Živković rekao, 2020. godina je bila kao da nije bila, pojeli su je skakavci, međutim prosvjeta je preživjela. I ovo je jedan od dokaza da smo ipak puno žilaviji od svih nedaća sa kojima smo se sreli u prethodnom periodu i bližem i onom daljem, i da u prosvjeti, zahvaljujući ljudima koji imaju volju, želju i sjajan i snažan entuzijazam da rade na realizaciji programa Srpskog kulturnog društva prosvjeta, o očuvanju tradicije, običaja i kulture naroda kojem pripadamo, smo i dalje tu. I ne samo da smo tu, nego ne samo ja, nego i ljudi sa kojima razgovaramo u skorije vrijeme kažu da se osjeti neka nova energija u okviru Srpskog kulturnog društva prosvjeta, da duvaju neki novi vetrovi, da smo počeli aktivniji biti, snažnije raditi i realizovati programe koji svojim kvalitetom dižu jednu lestvicu samog kulturnog rada u okviru našeg društva. Posebno mi je zadovoljstvo večeras što je ova izložba rezultat zajedničkog rada i saradnje dva naša velika pododbora i značajna pododbora sa istoka Republike Hrvatske, pododbora iz Vukovara i pododbora iz Osijeka. Društvo i je, smisao Srpskog kulturnog društva prosvjeta upravo to jeste,
da radimo na očuvanju tradicije i kulturne baštine, istorije, jezika, identiteta, ali isto tako da se snažnije i kvalitetnije povežemo sami među sobom i da pokažemo šta možemo napraviti. Ne samo kroz reprodukciju programa, odnosno onoga što su nam naši preci ostavili, nego stvarajući nove kulturne sadržaje, nove kulturne programe koje treba da ostavimo generacijama koje dolaze posle nas. Upravo ovaj vid saradnje je nešto što ćemo mi u budućnosti, mi kad kažem mi, mislim na upravu i centralu društva, itekako poticati i pokušati na sve moguće načine da stvorimo uslove da se ta saradnja u budućnosti što više i što kvalitetnije razvija. Osijek i Vukovar su dva najznačajnija kulturna središta Srba, ne samo u ovom trenutku, nego su to bila i u prošlosti i upravo zahvaljujući onome što sam rekao i na početku, kvalitetnim ljudima sa voljom, željom i entuzijazmom, ja sam siguran da će to biti i u budućnosti. Pretpostavke za to se polako stvaraju. Prvo treba imati ljude, mi smo tu kategoriju uspjeli zadovoljiti, imamo kvalitetne ljude koji mogu da rade i da stvaraju, a isto tako i zajednica, odnosno ljudi koji u ovom trenutku vode zajednicu su prepoznali i taj trud i želju i volju i potrebu i evo ja se nadam da ćemo u neko skorije vrijeme imati i adekvatnijeg prostora od ovoga u kojima se večeras nalazimo, a tu konkretno mislim na stvaranje, odnosno izgradnju Srpskog kulturnog centra ovdje u Osijeku, gdje će naša zajednica, ljudi koji rade i djeluju u našoj zajednici imati dodatni motiv i bolji i kvalitetniji prostor da mogu nastaviti raditi ono što su započeli. U to ime ja sam sa uverenjem da će ovo biti samo jedan od kvalitetnih narednih programa koji će doći i u budućnosti i koji će zadovoljiti potrebe ne samo pripadnika srpske zajednice u Osijeku i na istoku Hrvatske, nego cele zajednice koja živi na ovim prostorima u Republici Hrvatskoj. Otvaram večerašnju izložbu.
Simfonija boja Živka Komlenac. Plavo u zlatu s patinom freske. Poniru linije u talog boje. Iz niske sjaja i senila, ružičasto nestvarna i nežna kao svila, izranja carica Simonida. Svodovi grada nebo svodiše do sunca u krilate prozračne mostove. Pod njima divovi koračaju i svaki na dlanu svoju vasionu nosi, da u belinu otvori kapiju plamenu. Platno gori, a na vatru ulje kaplje, gusti uzdah boje ribe. Zanos pljušti sa palete, a u meni lete ptice. U očima mojim dete ustreptalo ćuti.